Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagulugudak ka dakwanan ko. Imbagak nga agsubliyak iti balay ti kabagyan tayo. Nanan, kumusta niya, Althea? Kinapudno na. Sa anak ang nakapakadagan ko ana itay. Nasa pangabit anapan iti pakanan. Kasta ka di, Nanan? Kailiw na kamutan ni Althea ang makita. Nagruna ka ni Toro agayom mo. Nanan, saan pa nga itati panagparang ko katakwada? Miguel, tsak amunoan niya ti rumbag nga ipagakan ka. Tapno sardeg hamon ti ar-aramida. Nanan, Manipod ita. Di kan palubusan pa'y nga umadayo kanya, anak ko. Ay, nakaluto akaw. At amin sumangpet abisita kita. Patsyag. Magustuhan ti ina ni Miguel ti native amanaw. Ha? At natataulan ti aso. Ay, dalapit. Isudat ti sumangpet. Sana bali. Tanay sa ganak mo't amin ay. Tay talangan mga ti aramidon may. Tinasayaat. Sumiripak man di ititawa. Kitag, no isudan ti agturong dito eh. Ay na, pasensyakan dito'y kalapaw ko, Kapsat Amalia. Di nakpakadanagan, kabsat Catalino. Ay, nagpintas gayam ti ina, Miguel. Nagubing pa'y tilangana. Ay, mabitlag. Amok amabisin kayon. Magidasara ko niti kadon tayo. Nanan, nasingpot ni Tata Catalino. Awan ti agbalin a parikot yo dito. Sa maysa, ado ti mabalin na marami dito'y kalaong. Nagado ti mula na anak natin. Nadlaw ko matay ta. Itay sumungad ta nga agturong dito'y kalapaw. Uray saan kan amapan iti tiyandaan. Taadan nakasagana alutuan iti arubayan. Day talaangan mangpuros ti aramida. Miguel! Kapsat Amalia! Umay kayo dito'y kusina! Mangan tayon! Mapantan, Nanan. Agay-ayaban ni Tata Catalina. Nagluto iti tinola. Wen anak ko. Ay na, mabisiin akmutan. Tane, nagadayo ti pinagnata ang nagturong dito'y kalapaw. Kastagayam, anak ko. Itinalawa karayan tinakakitaan kanyak ni Tata Catalino. Iso nga utang ko tibiyag ko kenkwana. Gapo iti dayta na pasamak ken ka. Siyak ti kinamag dagiti boyot ni Don Braulio. Nagtali na udak iti sumagmamano nga aldaw iti mansyon. Nanan, Inulpitan nak ti awanan bain a demonyo. Imbagak lang nga roden ajak amuno sa ino ti ayan mo. Ngam impupok naklapta iti silid. jak amuno kasano anaamuan ni Don Braulio. Ada kayo ti ina, Nanan. Tapay ngayon pakimag na kayo kanagiti buyot na. Anak ko. Tila nga day ti isip ko. Ket nakita siguro dagiti buyot na. Akadwayong ni Toro agayam ko. Nalabit akasta. Sana bali, Nanan. Addan tulat taal daw day ja Don Braulio. Sigurado ti amin. Tapno ang gibusan tibiyag na. Aniya. Tikas kan kuha na demonyo. Naskan lang nga matay. Awan ti karbangan ti demonyo nga agbyag dito'y rabaw ti daga. Diyos ko. Kasano nga tanga ibagak kan ni Miguel ti amin. Apay nagdumog kayo matan, Nanan. Awan anak ko. Adala ang nalagip ko. Iso nagdumugak.
Tinasayat. Maturog kayo, nanan. Nakasaga naman tayo ti pagturugan na. Nakaturog may laang tinam, Miguel. Nabannog lakit ti anagnag na. Anak turong dito'y kalapaw, idi kalman. Nalapit akas ta, Tata Catalino. Ala, mabit lang. Tay nakitaan no da itlog ti manok ko. Tay sunti prito kapag armosaran tayo. Tata Catalino, Oh, apay Miguel. Adday bagam. agyaman ako na iti kinayang bagyo. Ay na, di mon panunutan day tabaro. Kay kayat ko pa ikit ditikan tayo iti inam dito'y kalapaw. Mabit lang. Tay nakitaan jay bake. Bareng ada itlog ti manok ko jay. Toro, kumusta nga tani Nana Amalia? Diyak man na nakita pimanaw. Sana bali, ma'am. Imbaga kanyak idini na Amalia. Maibagaklangan kan ka, pumanaw. Aging ka ita. Diyak pa'y lang makaid na. Gapo iti imbagbaga ni Nana Amalia si bibiyag ni Mikel. Aging ka kadita, ma'am. Agduwa-duwa ka, asi bibiyag ni Miguel. Wen, yamin. Pulos asaan ang nagpakpakita ni Mikel kada tayo. Amang ano na ibagalaang ni Nana Amalia si bibiyag ni Mikel. Gapo iti iliw na iti anak na. Ma'am Althea, Ngamin, no talaga si bibiyag ni Mikel. Nagpakita ko man. Mangnamnama akpayan nga agparang kada tayo. wah. Oray syakmat, ma'am. Adamot pa nagduwa-duwa asi bibiyag tigayam ko. Awan ngamin tinagparang a Miguel. Idinagururay kami kini Nana Amalia iti lugar apag sinarakan da ko, ma. Anya, Diyak kaya't apanunutan, ma'am. Amadadadawilan ti panunot ni Nana Amalia. Ma'am Althea. Nana Rosalia. Manipod simbang tayo ang naggapoy jay pakanaan. Nagtugaw ka nakadumog ka matlagtan. Apay ka day. Nabanog ako, Nana Rosalia. Diyak kayatan di agpanunot pa'y. May panggap ka ni Miguel. Anya. Kaya't kon nga iwaksi isip ko ni Miguel. Anya. Naamiris ko asyak matlaang tinakakaasi. Naisulat tanti pa ang panunutag. Natayan ni Miguel. Jakpat yan asi bibiyag. Ma'am Althea. Nabambanugan ti puso, kanti isip ko. Mariribo ka naklaw na yan, iti mapaspasawa. Pagkalmaam tirik na, ma'am. Kunak nagtalnan ti alimutang iti biyag ko. Gaputan na amwak kanina na Amalia si bibiyag ni Miguel. Ngampal sulaang ti amin. Awan ti kinapudno na. Nagsangsangit itay ni Ma'am Althea Marcelina. Ininutan ang malawlawagan di isip na kapoy tinapasamak kin ni Miguel. Gusto lang di pampanunutan ng aramitan. Lipatin na ni Miguel tanabayagan anatay. Tauray siya, jak mamati si bibiyag pa iti anak ni Amalia. Agpapada tayon ang maburburtiyaan. Kapo itimbaga ni Amalia si bibiyag ti anak na. Nikit di Althea ti andingayam, Rosalia. Amok analaing ka amang bagbagakan ko, ana. Ibagam alipatin nan tinapalabas. Tati napalabas, agserbilaangan alakip. Ti masangwanan, ti rumbang apanunutan. Saan kat at tinalpasan. Ay, pinaybayak, nagmaymaysay ti silit na.
Awan ti pagbanagan ti aramiden ni Altea. No ni Miguel Latan ti adda iti panahon na. Ay, madadaol lang ti diskarte na iti biyag. Marcelina, Ala, saan pa ilaaday tati pagsaritaan ta, Rosalia? Malagip mo ka din ni Leonida. Akadua tayo iji mansyon. ay katun Apay kitin amalipata, kat gayam tayo umatay jay. Napan itay iji pakanana. Kadwa na dagiti babae asingin nga po ko na. Kasta ka day, kat kumusta ni Leonida? Nadakamat mo kumaa, ngagnanautak dito'y balay mo. Wan, naibagak ken kwa na dayta. Imbagak nga ron ken kwa na nga umaymot agluto iji pakanan. Natangdanan tayo. Ngam nagado kanu ti awiren na nga apo ko na. Ay na, kailiw kumatang na makita ni Leonida. Anya nga tantila nga na ita. Bakit matan akas ka data? Wan bakit matan akas ka data? Kumusta, Billy? May libas yung metlaang ka ni Jaime? Saan, boss? Marigatan ni P1 Castro nga garamit ni Tanda. Naskan ka na umabayadan pa dagiti dadduman jail guards. Tapno na waya makalibas ni Jaime. Manon ti ka sa pula na kwarta. Pamilmilan nyo iti kwarta ng iti na dumapay ang jail guards. Tapno mailibas yun ni Jaime. Ket makarugi kayo matanyag hold up iti bangko kas kadang karnap. Sige, boss. Aramidat ti bagbagayo. Awagak itamit lang ni P1 Castro. Kalpasan na mabayadan dagiti jail guards. Isuudan ti makamo ang mangilibas kani Jaime. Wen, awan serbi ang mabayadan dagiti atat tao. No di da mailibas ni Jaime. Tubiyag, ti bayad da. Basta lakit ti agpaligid da. Miguel, natalnan ti barokong ko. Italaang manan amarignak ti kastoy. Kaputa ka din na kamanan. Nanan, May salaang tikitawag. Sapay la kumata man pasin na ito'y nararamdam. No anyaman dagiti narugyam. Lipatem mon. Agbyag tayo kuman ang natalinaan. nanan. No ti may papan ka ni Don Braulio. Di mon patuluyan ti panagibales mo. Siya kun ti mangibagbaga nga inam. Dakkel ariribok ti mapasamak. No agsango kayo ka ni Don Braulio. Anya ti kayo asawan? No mabalin. Likli ka mo ni Don Braulio. Baybay amon, iti mati nga aramid na. Nanan, di kayo maawatan. Apa aliklikak na dya tao? Managdakdakas ni Don Braulio. Iso ti Pangulo dagiti sindikato. Denggenak ana imbag. Iso nga ibagbagak ken kaalikli ka mo ni Don Braulio. Gaputa. Gaputan niya, nanan. Lipatan pa lang kinaibagak anak ko. Awanan ti maaramida. Tadimtengan ti pagbutbut nga ama pasama. Nanan, mabalin ka di nga ilawlawag mo anay bagdagiti bagbagan. No denggenak katliklikam ni Don Braulio. Ibagak ken kati kinapudno. Ano niya? Miguel, di mon urayan nga agsamat tinalan yu adwa. May santo kada kayo ti agpabawi. Ngam amangan no naladaw ton ti amin. Nanan, Amamok launay ni Don Braulio. Ulitan anak ko. Likli ka mo day chay ademonyo. Itatana sa papay. Pangaasit. mariribo ka na kitimbaga kanyak itay ni Nanang, Tata Catalino. Ay, barok. Natimod ko itay dagitim pagpaganakan ka. Ikli ka mo ni Don Braulio. Itata na sa papay.
Dayta tinangag ko itay. Tata, Naunag ti kay papanandag iti balikas na itaykan ka, baraw. Tila ang tiyak mawatan. No apay aliklikan dayjay adun Braulio. imbaga pa'y ni Nanang. Ngam muna launay ni Don Braulio. Ah, Jak impagarot dahi tang ibalikas ni Nanang. Manipod kinaubing ko. Ita lang ang mga gaki ni Nanang ti may papankin ni Don Braulio. baraw. Naamok ni Don Braulio ang managdakdakas. Ado ti pinatay na at tripulanti iti barko. Nagado a kontrabando ti kargada kadag iti military truck. Anya? Nabayagan dahi tapagten. Kadwa na idi ni Congressman Marasigan. Sigon pa iti impormasyon anamwak. Agkakabilag nga armas dagiti kargada kadag iti truck. Diyos ko. Naglabas ti sumagmamano a bulan. Nasiputak dagiti buyot ni Don Braulio. Nga da sinanabda a container van. Saan da nagbaligi? Gapot a pinaputok at idaadagos. Ay, nagdakas kaya matao ni Congressman Marasigan. Takamang ti pagbutbut nga na sindikato. Saan lang nga dahi tati naramid na dya, Congressman? Adupay a klase ti kinadakas. Tata, tilaag maramidak. Lapdak ti illegal nga aramid da. Jak ida kabalan aripugan ngagmay maysa. Iso aka sa pulak dagiti mapagtalkan nga impormante. Baraw. Ni Conrad ti pagtaltalkak nga impormante. Ngam gapo iti napasama kanyak. Ipagarop na lakit din, anataya kon. Nabayagan nga minasanak ang nagparparangkin ko na. Miguel. Kalpasan ti panagpapigsak. Manipod iti nakita nak iti karayan. Inawagak adagos ni Colonel Maravilla. Impakamok ti napasama kanyak. Anya? Iso lang ti makamu si bibiyagak. Ada saritaan mi kini Colonel Maravilla. Kat iso ti mangmangtad iti kwarta kanyak. Tapno ituloy ko ti mang siim kadag iti itta, iti kagimungan. Ay, kastagayam. Isumat lang ti nang ibaga. Ano mabalin? Sanak pa'y ngagparang kadag iti patpatgak iti biyag. Aging gaasa na malpas ti misyon ko. Anya? Tata Catalino. Jak amo ti pagpatinggaan da ito nga aramidak. Saan nga amo ti biyag? Tunggalad da aramidak kontra kadag iti kabusang. Kanayon ti panagkararag ko. Asapay la ko ma. Tamailiklikak iti disgrasya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hector! Adya kay teramidan me. Yan dito. Liman nga daw, saan kami ang nagtakaw? Bisin ako. Ano? Relax lang ka doon. Agpaliyok pa balay dala kay Catalino. Kapay di. Kasarsaritak ida ni Miguel. Tapno na waya kayo magtakaw. Lalay nga tiyag pamarang ha. Awan ti maarami tayo, no? Di kagbaligi ti day tapanggap mo. Wen. Araramidak mati aming ket. Amuyo day ta. Narigat gaya makalaban da di atao. Amangan kitim no isu di ibagbagada ang misteryoso akila. Hector! Nakita tayong tikabalan tayo dyan nga aramidan. Lalay nga tikubal. Ayaw nga paso. Wen. Nakamawak da di atao. Nagsimti lang akit kita ang tilangana. Kabalan na ganti pumatay. Dapat tayo dyan iti panagtakaw tayo. Ano? Urayin nyo ti senyas ko na mabalin yung tagtakaw. Mapanak ijay kalapaw nila kay Catalino. Sino dyan napintas abakat akasarsaritan ni Miguel? Na kay Catalino, ha? Ina ni Miguel dayjay. Hindi pa'y naminsan ngal daw si magpat dito'y kalapaw. Uray na paenganan. May asim pa ako nada.
napintas lata. Nagpudaw. Kan pangulutan tibok na. Eh, Hector. Yung kursunada ti panagkitam kan ni Amalia. Uray mula kagatan ti bibig mo. Pakas ka na saan anak kakita iti bakit anapintas. Lakay Catalino. Kasla jakpay kaya ti agawid. Agtali na ay dakpay dito kalapaw mo. Aging kay iti madamdama, ha? Agawid kan, Hector. Saan da ka kasakulan dito eh? Nagpuskol ti rupang agparang-parang kanya. At awan mo't la respeto. Agyaman kakit di at awagan ka pa iti lakay Catalino. Oh, kasanong yun bernasang kalatan itinagan mga Catalino. Oh, Anya? kababain mo't kan ka, Catalino. Sana ko niya bayag. Diyak mo't maurin ni Miguel ang makisarsarita itinalapsat ngayon, nana. Anya? Iso abaliwak tulangan ti umayagpasyar dito kalapaw mo. At danto imit ko a rosas para kanya maya. Nak mga ayaw ijay bakir. Panaibusan ti pagsungrod ka. Hingga sa ganak ti imit ko apal si Maramat ko na ito oy. Kadagiti na rongsok nga ayaw amang dangran kanya. Pinasayat. Surutat tidas-das nagturong ijay karayan. Palasiyot. Ha? Limot. Hector tinakatugaw itinagrungarong aramo tinangato akayaw. Nya kay tiraramidon na kita. Tinasaya. Paliiwak man day tatao. Lingang taklaw dito. Sana balay. Tanakalingridak itinapos ko labulbulong. Dayjay. Agsisim. Pumalangkyaw. Diyas kay. Lakit di ba ka nakapagod iti poon ti dalipawan ti sipsiputan na. Dakas na ito yan. Ang mga nupakawan na ti baka. Ngamjak itulok amaala na ti baka. Palsiitak day tangagtatakaw. Baka ni Usting kinakapagod iti poon ti kalipangan. Muray klangin na iti kakadwak anangala iti aramaten mi amang parti iti baka. Ilan tali na ti ibati mi. Sa bati at ako. Ijay naman. Anay ko! Timogin ko! At na nang palsiit kanya! Anay ko! Nagtarayan ti loko, Hector. Ibagi na lang ti punpunti real. Ngamtimot muging na tinapuntaan. Dayjay ti maganap tiyag tarakaw. Pumalawakit din dito'y. Puloy ko ti mapanmangayaw. Impaglakit din. Tanapanunot ko tinanglintag iti destes nga turong ti karayan. Ay, tano saan? Diyak ko man nakita ni Hector nagpalpaliw iti takawon na. Katinak-timak na. Tamang ano at masalaw ko kakadwa na. Ay, narikat ay. Anay ko! Oh, nagsakit timugin ko ang napagsitan. Anay. Teta! Sabi teta! Nagsarta nga di pa nagtara na, Hector! Ayun! Nagdakkel mo tayo tatugol mo! Pagkaro? Sino tayo ng pasitin ka? Agsagana no asino man day dyan ang palsit kanyak. Patayot kawanan ba yun? Amangan no, al-alyati ng palsit kin kayo di kabakiran, Hector! Anya? Kaya't mo tadugulan ka, ha? Ay, ko ha, ang angawan ka lang, sikamat. Basol yun dito yung napasama kanyak! Apa na kami ti papasok lang, Nagbayag kayo ng alay iti aramatan tayo amang party iti takawan tayo kumaabakan ni Usting. Dito klihoy kami. Nin saksak ba yung kuma? Saan ang napasama kanyak ti kastoy? Tanto nga klihoy. Anay ko, nagsakit na talaga. Ala, igatangan takman kiti iti inumag ngarak. Tapno jak unay marik na ti sakit ti ulok. Sikan ti mapan to klihoy. Hoy, tukli hoy! Sikan ti gumatang!
Idi pa ilangawan ti panagtalag ko iti dayjay Hector. Amok ngagpampamarang laing. Ay, impatilakit ting. Tanasiputak iti daydig akanitaw. Ay, tano saan? Tinakaw na anjay baka ni Usteng. At dapay sa bali ang nadlaw ko kin Hector. Idi pinasar ni Congressman Marasigan ti kalsada amar aramid iti baryo. Inasitgan Hector. Ket nabayag ti panagsarita da. Wen, malagip ko dahi ta, pero Sigod a tao ni Don Braulio ni Hector. Isungam-am muna ni Congressman. Awan ti panagtalag ko iti tao ang nagbalin a pusher dagiti sindikato. anya nga ron ti panggap mo nga ramidon itay ti grupo ni Hector. Baro, Nung matiliwak idang nagtakaw, sigurado ang malungsot dahi ti pagbaludan. Ngem no lumaban da kanyak, aramidag ti rumbag kadakwada. Ariklado, Congressman. Saan na parikot na ito? Wen, Congressman. Umay kami kadagiti paparkada. ayos na. Bye. Ay, ayas! Ano ti nagsaritaan nyo kini Congressman Marasigan, Hector? Mapantayo iti kabangi-bangay ili. Ayos. Napatag ti baga kanyak ni Congressman Marasigan. Imbaglakit din na. Tayo masidagakan ko na idi imay dito yung baryo. Gat pinasyaran natin mar-aramid a waiting shed kin kalsada. Bilib kami talaga kan ka, Hector. Alright, Congressman. Amamam. Huwag niya piso. General pa lang idi ni Congressman Marasigan, amamu ko na. Saan lang ani Congressman Marasigan ti amok a leader dagiti sindikato? Ado da bay! Anya? Oh, talaga? Ala, agsaga na kayon. Sarakan tayo ni Congressman Marasigan ijay kabangi-bangay ili. Congressman, nginginaan na restaurant din ang ipanam ka na kami. Nabayag ka panawin na di kam nakastrek iti kastoy a klase ti restaurant. Hector, agnanayon to nakastoy ti panganan nyo kadagiti barkadam. Congressman, Ngamsong batampay nga umuna, ti saludsudagken ka. anya ka din ito, Congressman. Nabayag nagtrabaho ka kini Don Braulio. Saan ka di? Pudno dayta, Congressman. Ngam, idi dayta. Amok, di ka ba alam? Manipot, di naibalod ka. Binaybayaan na kamatan ni Don Braulio. Gustuak ka di? When, Congressman? Namwamat siguron, ti susikmi kini Don Braulio. Nabayaga panawan, nagserbi akin ko na. Ngam dinadahil na ti amin. Congressman, Agtrabaho ka kanya. Ket bayadan ka iti dakkel agatan. Basta agtungpal ka iti amin abilin ko. sige, Congressman. Nabayag mo ito na panahon na Jack nakapagtignay. Nasayat nga rod no kasta. Aguray ka. Anya tinapasama iti muging mo. Daytoy, Congressman. Napalsitan. Aniya. Ngam, Jack nakita tinang palsiat kanya, Congressman. Ala, sana na dahi ti pagsaritaan ta. Bilinam nga rod, dagiti barkadam, tagsagana da. Ibagaken ka ti plano, tapno makasidag ka kini Don Braulio. Kalpasan ti panagpamarang mo. Patayan, dayjay alakay. Anya? Kabalam ka di nga ramitan dayta. Congressman. Nakadudag iti boyot ni Don Braulio. Nang runakin ni Billy ang makannawan na. Abangan no, awan ti panagtalak na dyan kanya. Parikot mo dayta, Hector. Isu nga da bayadan kayo iti dakkel. Tapno ti grupo, ti bang patay, kini Don Braulio. No kasta nga ron. Kasapulak din na siglat a lalaki di lugar ni. Amoy yung Congressman. Awan ti kabutang da at taon. Asino dayta nga ibagbagam.
Sang-sanga ili iti lugar mi, Congressman. Makipagnanaag lang iti may sa alakay. Nasubok kung ti kabailan ni Miguel. Anya? Miguel Kunam? Wen, Congressman. Nakaginubal kong dadya tao. Bilibak. Nagpartak dagiti garaw na. Kasla soldado titigtignay na. Anya? Kinapudno na, Congressman. Isu ti lapad iti panagtakaw mi. Kat kasapulan pa'y amakigaya magkankwana. Tapno lang makaluban ti madingar aramiden mi. Kasta ka di? Wen, Congressman. Tigag danag. Kasaritak to ni Miguel. Maipanggap iti dayto abanag. Mabit lang, Hector. Oh. Apay, Congressman. Kaya't ko makita, idagdagamatem ang agnagan iti Miguel. Jak makaturog. Pampanunutek day imbagay tayo Hector. Nasiglat. Kan kasla soldado titigtignay. Tidakdakamaten na ngagnagan iti Miguel. Malagip ko timbaga kanyak ni Mayor Carion. Nagsarita da kini Don Braulio. Nakita ka ni Billy ni Miguel. Itinalawa parking lot. Hagam. Saan? Imposible asibibiyag ni Miguel. Oh. Dakas ti agparparik na kanya. Enton bigat matlang. Kasarita ni Mayor Carion. Mapaya keselamatan tamagan ka Congressman. Anya kati tinapatag nga ipagamkan. Imbagakan ka iti. At dahil ti ulo dahi jaya Don Braulio. Gapot ay imbaga na si bibiyag ni Miguel. Aniya. Ken ako nampay, apakaragsakan ni Don Braulio. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Wan, Congressman. Ang mabiyat lang. Diyak maawatan ti jarmo ita. Ang launa ti pagparpare ko tam. Mayor, akluneg. Adda panagamak ko. Amangan no pudno mata si bibiyag ni Miguel. Ya. Amangan no pudno ti atap mo. Ani Miguel tinang patay. Kadagiti daduma apuyot ko. Relax, Congressman. Awan ti romba nga pagdamagam. Di mo pa'y napanagdagan ti amin. Ti saludsod. Nakita mo ka din as si bibiyag dayjay at tao. Saan pa'y? Matlagayam, Congressman. Iso ti makunak, agtanang kalaan. Di ka pa iluyos, iti panagdamtanag mo. Tamangan no dayta, ti pakaisag makap. Uray kon, dito'y parking lot ni Hector. Talaga dakis ti agparparik na kanya. Kaya't kwa siguradwen ti amin. Congressman. Nasaya tasimang pagkadagos. Oh, apay ka di, Congressman. Kaya't kung nga ikuyog mo ti may sa taok, amang kita iti bagpagam ngagnagan iti Miguel. Anya? Ngam di kaya't padlawkan kwa na. Narigatan. Amangan no ti bagbagam kanyak a Miguel. Ket iso ti mortal, akabusor ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana matagtagar iti driver at dinutukan ni Congressman Marasigan. Amang paliw ni Miguel. Diyos ka. Maburbur tiyanak iti kinatawa ni Miguel.
Natakamat ko lang tinagan na ni Congressman Marasigan. Nadlaw ko, anagamak. Ibaga na pa yun ani Miguel ti mortal akabuso na. Kat nadlaw ko met ni Miguel. Interesado la unay kadagiti natakamat ko as sindikato. Intudukken ko na dagiti puyot ni Don Braulio. Iti saan na nagbayag? Ada nang papatay kadakwad. Diyak masigurado. No ni Miguel tinang patay kadakwada. Pare! Agisik ko kayo ti makannawan mo. Asidagtan ni Barrio ni. Diyos ko, grupo ni Hector ti Antorong dito'y kalapaw ka. Gitoy. Damot ka barbaro pa kadwada. Biglang gitoy, pasensyaan niya na. Laman ang samot ng tinaramid ko kadwada. Sa kayawan da Miguel ka naman niya. Lakay Katalino! Woo! May kami man! Sangwag latay dan. May kami ko na! Amo ka ka lang kita unig ti kalabaw mo! Ay, mabit lang, Hector! Kumwara ka! Itay payapi manaw da Miguel kundi inana. Siyak lang tinabati dito'y kalapaw. Kastaya! Wen, mala. Mabalin nyo ti pumanaw. Tawan mo't dito'y tigagarayo, Hector. Nagpastos kan lakay Katalino. Ah, Sangsangpet nilahin, papanawin na kami. Urayin nilahin ni Miguel. Jaske. Palsiit mo, ti adda iti diding nila kay Katalino. Apay, anya tikit kitaan, Hector. Lakay Katalino. Kukwam ka di ti palsiit ang nakasalukat iti diding mo. Wen, kukwak. Jaske, nalipatak mo't tinintulin ti palsi ikaw. Mabiit man lang lakay Katalino. Apay, Hector. Kasladyak magustuhan ti puloy ti angin Sa bali agparparik na kanya. Agpudno ka man kanya. Sika ka dito ng palsiit itimugin ko. Anya? Abang ano isa? Ay, tsaka mo ti bagbagam, Hector. Apay akin latalim mabaga tarupam. Kasla na kayo kapasayan. Madlaw agliblibak ka. Sikamat, Hector. Anya kumangay ti libak ko kan ka. Jak kayat ti ulbut alakay. Among dayta. Iso ada ito. Ikaw, anay. Agyaman ka. Kamay sa lang adanog tindisok kan ka. Inton maminsan, daytoy. Kapaltok mo. Wen, ipakita ko lang tapno among tagbuteng. Hoy, lakay Katalino. Tandaan nam daytoy ha. Sa anak abundang abang paltog itilakay akaskan ka. Laglag! Nasakit pa ilang tirusok ko. Gapoy ti parang danog kanyak, Hector. Miguel. Inulit naman ang tinaramid na kada kayo. Sana ko na nagtimot itay baro. Inka sanang amin ti paltog na iti sangwanak. Aniya? Kinapkatawan dak dagiti babarkada na. Sika ti gagara da itay. Idimpagak ngawan kayo kani Amalia. Nakita ni Hector ti palsiit iti diding. Nalipatak namin ngayon dulen. Di ka madanagan, tata. Inulit na tinangkabil kada kayo. Isu nga ulit at mati naramid ko kan kwa na iti. Jak pakawanan ni Hector. Sigurado balson na ka ni Miguel. Di ka pwede pa ng kabil mo kinila kay Catalina. Talagang yung gagarak tikas di kakadwa. Itikas ta. Iso ang mismo ti umbastitag kada tayo. Gat bigbigan ni pare Damaso. No isumot lang ni Miguel akabusor ni Congressman Marasigan. Sabagay, mayat neta na panunod mo. Lain ka talaga. Di kaya butan kan ko na. Addan padrino tayo.
Ket ni Congressman Marasigan ti makamo kada tayo amin. Ayos nga, Hector. Saan kami ngagbutan kini Miguel? Iso relax kayo lang kayo do. Siya, ti makaamo iti dayjay at tao. Kotse ti nakaparada iti batog ti pagnana dan ni Hector. Asino nga tati akin kotse iti dayta? Jay lalaki ang nakatakder iti terasa. Mailasin ko dayta. Anya ti aramidan dito iti buyot ni Congressman Marasigan. Kimapang ka din ni Hector iti grupo ni Congressman. Sabagay, sigod a buyot ni Don Braulio ni Hector. Isuasaan ako na mas daw pa'y. Kakadwa! Kitaan niyo man ti tataw lang dagiti ako. Sa ti tataw lang dagiti asa. Di ka bagay! Rimuaren dagiti kakadwa ni Hector. Saan da ka basta makita iti naglamangat? Armado da. Katnuad da mapasamak araret. Ado dagiti may raman nga inosente. Kita ba nabagaton? At danto pa'y sa bali agong daway. Tapno makumprontar ko ni Hector. Gapo iti inaramid na kini Tata Catalino. Tata Catalino, Naitulod mo ka din ni nanang mo yung paradaan ti Chip nagpakabisera. Baraw. wan tata. Kinapudno na. Rumuarak man. Adda na patag nga ramidak. Ala, si Kalata ti makamaw. Duawan no talungal daw sa anak nga gawid dito tata. Miguel, amok ti aramidayom. Kahit sapay la ko ba, takanayong ti padagandan mo. Nakita tinsaganam apaltog itirabaw ti papad. Tata Catalino, Sapay la ko ba, tagbaligi ka iti aramidayom. Hector, saan mata nagparang? Wano imasidag ka na tayo ni Miguel. Kalpasan ti panang danog mo kinila kay Catalino. Wanyaron. Ngam saan na bale? Adda na panunot ko awagas tapno siguradon ti amin. Ano nga dito awagas? Ang mga no palpak dito. Saan na pumalpak ti na panunot ko kakadwa? 100%. Surutan na tayo dayjay Miguel. Imagamaminan! Bagamon. Doon nga kayo. Tailawlawag ko kada kayo tinapanunot ko awagas. Duangal daw, sana nagawa-awit ni Miguel dito'y Kalapaw, Hector. Sa dinuaro tinapanunan. Ay, intyak mo. Bagamon. Di dapat imbaga kanya. Mabit man lang. Anya launay, ti masapul mo kan ni Miguel. Saanin ang napatag day taas alutsod mo lakay Catalino? Kakadwa! Kamaganyo niya kay Catalino! Ewan! Hindi nakikamaan na tayo! Anyat aramidan niyo kanya! No di mo kaya timatangan? Sumurot ka lang as itatalugod ka na kami lakay Catalino! Sa dino ti pangipanan niyo kanyak! Sa dinaw! Di kan sumanupay si Kalakay. Marang rin nakalanggan ka. Inton ko, pinatay kan. Awan respeto yung kanya kanatayan! Awan babay niyo! Agtalnakan ko na kami! Di ka matanagan. Aramidan na kalayang nga apan. Tapno mabaniitan ni Miguel. Anya! Kaya't abigbigan to'y driver mi. Tilangan ni Miguel. No isumat lang ti sapsapulan ti amo mi. Ha? Sino ti bagbagam nga amo yaw? Ni Congressman Marasigan. Isuitan ti amo mi kadagiti babarkada. Anya! Ket iti da ito nga inaramid mi kan ka. Sigurado asurutan na ka ni Miguel. Nang ibati akmatan iti surat iti ridaw ti Kalapaw mo. No sa dino a lugar ti pangsurutan na kan ka. awan ni Tata Catalino dito'y Kalapaw na. Ay, nalapit. Napanidya talon na. Namapay a pinanawan na tibalay ang nakalukat. Munigak langin. Adda papel itiri daw. Alag, kat basa tinakasukat.
Kakadwa, urayan tayo ni Congressman Marasigan dito'y abandonado a pasdek. Nalabit, nabasa itan ni Miguel ti nakasurat iti papel ngayong batik. Iti kasta, masurutan na ti pasdek anang ipaknyan tayo kinilakay Catalino. Hector, abangan no palpak manan dete aplano. Da kayo umet. Mamuda kan eh. Awan launa yung ti panagtalakyo kanya. Mamuda kan. Kaya tabigbigan ni Congressman Marasigan ti ibagbagak yan kwa na Miguel. Iso ang napanunot ko ti kastoy awagas. Angam kasunod no saan natangag parang ni Miguel. No saan nga parang? Anya pa ilang tararamidin tayo. Patayan tayo laingan nila kay Catalino. Aja, Miguel. Awan mo lang ti sirsirbi da yala kay. Sa maysa. Sigurado lagi pulong tumot lang iti pulis. Gapo iti panang kamad tayo kan kana. Bagay, husto ka. Lain ka. Iso apatayan tayo laingan. Tapnusan nga agi pulong kadag iti otoridad. Sino daytoy alakay? Gayem ni Miguel, Congressman. Pagbalbalinan na kadiaman nel Hector. Ni Miguel tiga sa pulak. Saan ka daytoy alakay? Congressman, ilamlamang daytoy alakay Catalino ni Miguel. Iso asaan mi ang masarakan. Aniya? Kinamad min daytoy alakay. Tapno agparang laing ni Miguel. Kaya bigbigam. No isumot lang ti mortal akabusor mo, Congressman. Umal ka kadi. Si kalakay. Kit-kita anak matlatan. Saan niya umal day ta, Congressman? Tarawit-wit tupay day talakay. Agkakapsot ti boses na. Kaslasan amang mangan. Aniya? Awan basol ko kada kayo, Congressman. Waya-wayan da kaon. Kaya't kunti agawid. Kamaudyanan na. Nagsau kamitlahen. Kaya't ko makita ti gayem mo, ngagnagan ni ti Miguel. Sa dino, ti ayan na. Ay, yakam mo, Congressman. Sigurado ka iti bagbagam? Sigon kin Hector, nasiglat ka no ti gayem mo, ngagnagan ni ti Miguel. Ha? Pudno ka di? Yak masumbatan day ta sa lunsod mo, Congressman. Di kapilitan na sumungbat. Ngaman niya nga tati aramidem, nukunag, apagurno sekon dagiti sakam. Anya? Dak ipaay at tekalaat apan nakatay mo. No di kat parigaten kapay nga umuna. Congressman, yak laim pagarop amaramid mo ti kastoy iti pada matao. May saat lang, ano mo amandalon, kan marigrigat. Imbutos da kadag iti dagado a tao. Tapno mang tulong kada kami amamirmiraw. Ngam, Ituloy mo, ti kayat mo nga ibaga. sanay. Yak kayat yung isawang iti dakas. Kaputa may sana nga ato at tao ti kasarsaritak. Andiya. Amo karespetuan ti tao. Nang rona iti kasken ka, Congressman. Hoy, lakay Catalino. Tanangan man ti makisarsarita kin ni Congressman. Bayam lang, Hector. Karbangan da ito alakay, ti agsao. May salang ti batak asaw. Sir Congressman Marasigan. At dantual daw, dagiti managdakdakas ken kunibar. Andiya. Sino ti kunibar nga ibagbagam? Siya? Sikatin ang ibagay ti dayta, Congressman. Nagtured ka matan, ngagsawi ti kasta. Apay, di nakadikabuteng? Congressman, tuy kasarsaritam ita. Anya dayay? Kitaan nyo, no asino ti nagpaputo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan
iti sumarunungan kami patangatang. Jak makita ti kabusor. Makipimpin naltugan dagiti buyot ko. Ganti grupo ni Hector. Jaske, adaman na paltugan. Tumulong kayo! Hector! Punyeta. Ulo tinapuntahan ka dagiti buyot ko. Sana mabalinda ito. Imposible. Nilang Miguel ti makaramid iti kastoy. Awanan ti dwadwa. Ni Miguel ti karangranget dagiti buyot ko. Si Bibiyag ti awanan bay. Basitin dagiti kabusor ko. Awan matang ti agpapaputok. Amok ani Congressman Marasigan ti adda iti uneg ti abandonado a pastek. Saan asak ti subsubukan, Hector? Miguel! Ni Tata Catalino ti tengtenglen, Hector. Miguel! Agparang ka! Ipakita ang tikin na siglat mo! Ano saan? Paltugag tayo lakay! Aniya. No talaga matlayan nga malalaki ka! Agparang ka! Salak ni Bapti kayo mo lakay! Nuag parangak. Sigurado ang makita na ko ni Congressman Marasigan. Miguel! Amok at ka dita! Agbilang akit din ba? No di ka ba nagpakita? Talaga ang patayo kung dito lakay! Amok ka sana mga rabrabak ni Hector. May isa! Kabalan ka punteryahan, Hector. Tubagdan ka lakay! Nalayang amakitak ti ima na anakay kami ni Paltog. Anak kapaturong iti ulo ni Tata Catalino. Wah! Makitak ti langan ni Tata Catalino. Kasta una yun ti panagdanan na. Ano? Dito'y Tubagdan ka lakay! punterya ti ima ni Hector. Upat! Iton. Timak! Dayoy. Nagtaray adagos ni Tata Catalino. Tinagyaman natin ng taon at taga mo! Kirada! Oops! Daytoy mati para ka na kayo! Surutak ni Tata Catalino. Timak! Jakon may garang. Sharpshooter pa'y gayam ni Miguel. Nakabailan na pinaltugan ti imak ang nakaigam iti paltog. Sa dinungatan ti ahin ni Congressman. Diyak mo ito nakita pa'y. Jaske, naglibasan ni Congressman Marasigan. Pinasiwot ng ti kotsena. Pinanawan akong dito eh. Ikagumaak mo ti aglibas. Natay samat ng dagiti kakadwak. Ni Santil, si Bibiyag pa'y. Asidgak, kataglibas kami. Narigat gaya makalaban ni Miguel. Niyeta. Sana parparmata tinakitag. Nagpaliw ti langan ni Miguel. Ngem sana nagpaliw ti kinasiglat na itirangat. Nagatidog ti buok kan barpas na. Kasano ang nagbiag ni Miguel? Partakak pa iti panagmanihok. Natayon ti driver ko. Talimmaban itay kini Miguel. Iso ti may isa kadagiti napaltugan ti ulo na. Makamumat ang Hector, iti nang panawak katakwada. Si Bibiyag ni Miguel, Congressman. Nakita ka mismo, kabayatan ti panagtaray na naglamag. Anya ti panggip mo nga aramidan ita, Congressman. Agawid na kijabalay ko. Sana kailangan mapaniti opisina. Congressman, sigurado asap sa pulo na kanda jay a Miguel. Laglagi pan, saan mo nga ganti armada puwersa. Mabilbilang langan dagiti buyot mo. Mayor. Saan ka abot-bot Congressman? No hindi, kat maaramat mo ti bilag dagiti soldado. May salanga sa kadakwada ag tamutan at dagos. Sana kung nagbayag. Atupay gayam ti aramida ki Jabalay. Tanawan kan. Maglaw ti panagdandanag ni Congressman Marasigan. Ita lang ang makita kan kuwana ti kasta. Idi supay lati generala
pulos nga awan ti kabutang ita ta si bibiyag gayam ti mortal akabusor na ane Miguel. Aglemengan takrot gayam ni Congressman Marasigan. Apay ngay. Saan mo ito na maikat, ti panagdandanak ko? Nilang Miguel, ti pakariknak iti kastoy. Gusto ni Mayor kayon. Diya kon mausar, ti bilag ko kadag iti soldado. Tanabayagan na nagretiro kas general. Diyak na sa ganahan tira nga titay. No lumaban na, amangan no madisgrasya klaang. Mabilbilang lang dagiti tao anang laban kini Miguel. Sana pa'y larum-rumar dito'y balay ko. Amangan no at lang iti aglawlaw ni Miguel kat matsambahan na. Diyak pa'y kayat ti matay. Aramidan tayo kadag ititarakan nila kay Catalino, Hector. Alaan nyo amin napakairanudan ka kadwa. Kalpasan na! Uramon tayo ti kalapaw na! Uwan, Hector! Suki-sukin nyo ti unag ti kalapaw na! Nadamaki tayo ang napapatagabanag! Alaan nyo! Awan ibati yo! Hector, awan ti mahala na patagabanag iti kalapaw. Pasingawan kaskas ka na banag ti aday jay. Ala! Umadayo kayo nga ruden! Tasigyaba kong ti kalapaw dahi dyan lakay! Nagtarakan ko nga ayaw. Kanti kalabaw ko, Miguel. Napagganti ag subli ti lugar yo, tata. Sigurado. Sublian na kayo ti grupo ni Hector. Naimimbag matlang no agtalinag kayo pala dito'y balay da tatakabo. Baro. Tiyakim at padlaw ti daanag ko. Hindi kasarsarita nak ni Congressman Marasigan. Naging tutureda kasi mong bakkan ko na. Tata, Maawatak itan. Napayasyak ti kinamag da Hector. Pinagpalindak nga pan. Tapno mabanitan da ka. Nagkibaltang ti amin. Ti grupon Hector. Kandag iti pasurok ni Congressman Marasigan tinaparbag. Nagagkaw na iti imbagbagan ni Hector kan ni Congressman Marasigan. anya timbagana, tata? Lukas pangarigan tanasima ka, babaeng iti bandiig. Bigbigan na ka ni Congressman. No si kamot lang, jay agnagan iti Miguel, akabusor na. Aniya? Sigun pa iti nangagkaw. Nadakamat ni Hector tinagan mo ni Congressman Marasigan. Iso asaan ang nagpangadwa ni Congressman. Kat pinasapol na ka, iti maysa kadag iti buyot na. Nasaya at pa dito'y palay ko pinapanan niyo, Miguel. Natalgat kayo dito'y. Wan, tatakabo. Awanan ti sabali pa pagkamangak. Nusta na dito eh. Agpagad mo tibiyag ni Tata Catalino iti lugar da. Iswadya kon pinalubusan ng agsubli pa ijay. Ang pumparaw. Masansa na makita ng agkuyog da Congressman Marasigan. Kan iti daya Mayor Carrion. Kasta ka di. Tata. Ibatik dito ni Tata Catalino. Panagkunak. Dahito yung tinapintas sa gundaway. Inadal kong dagiti posible apapanan ni Congressman Marasigan. Aniya? Amok mo tenu sa dino ti ayan dagiti bodega na. Inton rabi matlaeng. Agtignayak. Miguel! Daag ka sa dabag. Sinapol ko ti kaanak kak apules. Katimpakam mo na tinapasamak iti kalapaw ko. Anya tinapasama?
Nanguram ti kalapaw ko. Ay, awan beteng dagiti tarakan ko adingwan. Aniya? Tigrupo lakit din Hector ti nanguram. Kung nangala ka dagiti tarakan ka. Aglablabasan tayo dyan tao. Demonyo na! Wadala ko ba ti maramidak? Balsat na gijay at ang tao! Agtalinag kayo lang dito kalapaw ni Tata Kabo. Siya kunti makaamo kadakwada. Tata Katalino. Ayan dagiti babarkada, Hector. Aday tirwarti opisina mo, Congressman. Kan, ado pa'y dagiti kimap pang iti grupo mi. Nasayaat nga rod nung kasta. Saan kayo na pumanaw, pay? Agtalinayit kayo lang dito'y ayan ko. Agingga, agbalinen, ananayas ti amin. Di kay madanagan. Ikang kayo iti kwarta. Swelduan kayo, kabayatan. Di pa nagtrabaho yung kanya. Congressman, dagiti lima ang lalaki ang nakatakdar iti sango ti ridaw ti opisina yo. Bodyguard mo ka di dagita? Wen Hector, saan lang alimada kiti tao kamang bambantay kanya? Mamamuyon to amin ida. Ha? Congressman, kada ko madamagag kada kayo kat. Ibagamlaan mo niya data. Manipod na ibagak tinagan ni Miguel. Saan kayo na makaid na? Anya ka di talaga ti kinatao day Miguel? Oh, Hector, uray agbaliw tilangan ni Miguel. Saan nga agbaliw ti kinasiglat na itiranget. Itinagtaray ni Miguel ang naglemeng. Nailasin ko adagos. Anya? Saan na nanaskan nga ibagakpaykan ka, ti kababalinday dya Miguel, Hector. Napanig na ka mamismon. Ha? Kunak no napatay kunday dya tao, ngam si bibiyag pa'y gayam. Imbeleng dagiti pasurot ko ti bangkay na itinalawa karayan. Kalpasan, ti panang paltog ko kenkwana. Congressman, Siit kadagiti ganwat ko, pa'y dya tao. Iso ti laped, kadagiti iligal nga aramid ko. anya nga ro ti panggap yung aramidan, Congressman? No ibagak asapulan yo, ti yun tumot lang masapulan. Tanasirib day jay atao. No datayo lang ti makasango day jay itiranget, di tayag baligi. Nasken, nga adu tayo amang parmagken kwa na. Isumit lagayam ang nagsiglat iti damo mi pailang anam-amo ni Miguel. Saan kami ang nagbalinggan ko na, Congressman? Kan inrakad na pa iti puun ti dakila kayo? Hector, saan akasken kalaeng ti katukad ni Miguel? Sakbay ang makasangpet dagiti pulis iti daytoy a lugar. Nasken na maparmak ko dagiti buyot ni Congressman Marasigan. Nasuro ka sa nga pulo dagiti armado nga agbambantay iti bodega. Ah, dayjay ti maysa. Asit gak. Kat tiri-tirak titingad na. Aginayad ang laki. Sana rumbang ang makadlaw dagiti daddo makakadwana. Iton. Iguyod ko nga ilimang, iti ka masitasan. Kalpasan na. Isublat ko matimaysan. Duan tinapatay ko kadagitig gwardya. Sana ka basta makaasidag itayan dagiti daddo maabantay ti bodega. Hoy! Asino ka? Pagtuk ka dagos. Ano? Ano nang round na tayo? Magbuwaras kayo! Hindi ka na! Nagaduda kayo. Nagapudag iti pangan alalaki iti likodan ti bodega. Papaltugan ako. Dahil ito'y matipara ka na kayo. Parayak nga alam ti armalay tinapaltugan ka mo. Pinakado! Dahil ito'y tinapaltugan niya. Dahil ito'y matiparakan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
imo ko may panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aramatek dete ang granada. Ipuwak kon ka. Barakunak, napasag daminan. Inton madamdaman lang, sumangpetan dagiti pan nakabagiti lindag. Pumanaw akon iti daytoy a lugar. Congressman! Oh, kumusta tinang ibaunakan ka? Congressman, diya ka mo no, kasanong ibagakan ka tigas to eh. Apay Hector, anya day tang ibagam. Congressman, awanin na kitag bambantay iti bodega dagiti kontrabando. Anya ti kayat mo asawan. Congressman, nataydan. Aniya. Sigon ka dagiti agimdag iti dayja lugar. At na napasama ka pinaltugan iti rabi. Agam kasanon, dagiti kontrabando iti bodega. Nalapit nga awan matan dagiti kontrabando. Nakordonan ti lugar ang nakapasamakan ti rangit iti rabi. Iso asaan ako na nagpatuloy akitain ko mati bodega. Saan na mabalin ti kastoy? Milyon ti katad ti kontrabando nga day ti bodega. Congressman, anya ti aramidan tayo. Awaga kamin dagiti agbambantay iti bodega, tagalertoda. Nang runa iti bodega, dagiti nabibileg nga armas. Mamuak tinapasamak iti bodega, Congressman. Sayang, dagiti napukaw a kontraban. Ponyeta. Amuklatan, no asino tinangaramid kanya iti kastoy. Awan sa bali, no di dahijay a Miguel. Day tama day ti isip ko, Congressman. Pagtignayak mo dagiti tao nga galertoda, sana mabalin ang madadala mamimpinsan dagiti illegal a negosyo tayo. Mayor, kasapulag dagiti daduma at takom, amang bantay iti bodega dagiti nabibilag nga armas. Saan na parikot day ta, Congressman? Oh, may salang tinangidulinak ka dagiti armas. Isuanas ka na mabantayan dagijay anaimbag. Daytoy lang ti may bagak ita, Congressman. Anya dahita? Kasapulan ta ti tulong ni Mr. Fortes. Siya kon ti umawag kan kwan. Ano ba yung mama kayo? Kasarsarita ni Mayor Carion ni Mr. Fortes iti restaurant. Duwala nga bodyguards ti aday ti apay ti kotse. Ngam sana dagiti bodyguard ti unag apatayag. No di kat ti pangulungan da. Dayjay. Ti makderen ni Mayor Carion. Nagbati pa ni Mr. Fortes. Bodyguards gaya ni Mayor Carion dagiti dua lalaki ti apay ti kotse. Dayjay. Timak dermatan ni Mr. Fortes. Kadlanganan ti pumanaw. Surotek. Nagsasarunumat rin mo dagiti nagadua lalaki ti restaurant. Kunak no agmaymaysan ni Mr. Fortes. Buyot nagayam dagiti lalaki amang mangan ni ti restaurant. Surutak ida, iti sa di naman apapananda. Sa katalinaw, nakaluto ako niti pagmalmantayaw. Lumabisin kaan, umuna ka lang tanamagan. Urayan tan ni Miguel, kapsat kabo. Amok nga agawi din day chay. Sa bagay, itay pa'y agsapa rin war ni Miguel. Nairwamak, itikas degar, aramidin na. Tunggal umay dito'y balay kaw. Napayag ka din na naamamom ni Miguel. Kapsat kabo. Wen, kabsat. Napayagan.
Hindi soldado pa lang ni Miguel kung umayan iti balay ka. Asidag namin ti kampo na iti soldado iti dito'y lugar may. Kastaya. Hindi ang dapat operasyon na iti soldado kontra ka na iti illegal loggers. Nagtal na ti ilimay. Awan, ti mapaspasama ka riribaw. Itimbanawan na iti soldado dito. Nagsublay na iti illegal nagtrus-trusaw. Anya. Naglabas ti sumagmamano ataway. Nagsubli ni Miguel dito'y lugar may. Kat ano nagiti natulungan na tao kontra ka nagiti illegal loggers. Nagikat din a soldado ni Miguel. Napaksyat na nagiti illegal loggers dito'y lugar. Kastagayam. Wan kabsat katalinaw. Sinapudno na. At naputot ko ang babae nga agayat launay ka ni Miguel. Anya. Anda putot mo a babae. Kunam kabsa. Ngamawan mo ti makikita. Talaga gawan ti makita mo dito'y. Puta sinmurot ka ni Mayor Carrion. Anya. Ay, nabayagal ngagmay-may sak dito'y kalapaw ko kabsat. Yakmatan ginandat ti umasidag ka ni Ena. Ako tapapanawan nakmatlaan. Ha. Ang naaklon kumatan ti panagbalbalew ti anak ko. Ma'am Althea. Nagadudag iti pulis iti aglawlawang. O niya, Rod. Ma'am, adda nangagkulit na ikadag iti tao. Adda ka no killer nga katang-katang dito ili. Iso anak ka alerto dagiti pulis itang. O may kantoro. Agsublitan iti pakanan. Saan aron ba nga agbayag ta dito sentro ti ili? Wan ma'am, ituloy tang roden ti magna. Nagatang tamatan dagiti kasapulan igay pakanan. Diyak magustuhan ti makikita ko dito eh. Sana gagangay dagiti tigtignay dagiti pulis. Kasla dapat padaanan da ang tao. Wan nga rod ma'am. Adapay nabasag ti pagiwarnag. Ada nagpipinaltog iti kabangibang laang nga ili. Bodega dagiti droga tinatiliw dagiti otoridad. Anya. Sigon iti nabasag. Agmay-may sa laang atao ginangraon iti bodega. Sakbay ang napasamag ti pinaltugan. Ada imawag iti kwerpo ti pulisya. Nga adda mapasamak arangat iti dayjay a lugar. Anya. Nariribukan ti aglawlaw. Ma'am Althea, amangan no adda pa kainaigan ni Don Braulio. Iti mapaspasamak arangat dito'y probinsya. Isulaang ti amok ang makaaramig iti riribaw. Dayta ti pampanunutek nana. Wano saan? Dagiti matlaang am-am mo ni Don Braulio tagar aramay. Malagip ko pa'y kiti, ti kaadda ni Don Agusto dito'y Pilipinas. Apay ni Don Agosto, nana? Adda na ipalapayag kanya, a miyembro matlaang iti sindikato day dyan doon. Anya? Saan laang basta miyembro ti sindikato? No di kat, pinanser pa'y kadagiti illegal nga aramay. Manipod awan tayon ijay mansyon. Awan mo tang tidamag ko iti dayjay abakla. Bakla ni Don Agosto, nana? Uwan, ma'am. Bakla dayjay nga Espanyol. Nimot lang Don Braulio tinangibaga kanyak iday. Abakla ni Don Agusto. Iso matlagayang masabali tinakita katigtignay na idi. Ma'am, managdakdakas matlaang dayjay atao. Awan tinasayat agayom ni Don Braulio. Aging gat kaano akas ti mapaspasam. Pinaltog. Kan nagadudag iti agtutubong agar aramat iti droga. Pudno day ta, ma'am. Nakarit kan natangsit pa yung dagiti agtutubo. Awanon ti respeto da kadagiti natangan. Sabi, yung saan pa'y lahal na nagawid ni Miguel.
Kapsat kamo. Ay, huwag nga rod, kapsat katalinaw. Sa dinungatan, tinapnapanan na. Ay, madandana ka na. Sapay la kuma, tawan tidak ka sa napasamak kan kuana. Agtalag ka iti kabailan ni Miguel. Amok nga wan ti dakes sa mapasamak ken kuana. Ay, sanak nga ro na maturog. Aging gadyak mapasangpot ni Miguel. Sige, urayan ta ni Miguel. Amom kapsat. Akikidlaang tilubong ako nada. Agasang ni Hector amang nga gabi di lugar may. Katadagayang pakainaigan na kadagiti sindikato. Anya, Ado dagiti damag may panggap kin Hector. Rumwar umunag iti pagbaludan. Nagadaw ti illegal nga aramiden na. basta. Kinimagdak dagiti babarkada ni Hector. Katindatagdak iti sango mismo ni Congressman Marasigan. Tapno agbalay nga panda. Ha? Katbabaan kanyak, makita ni Congressman Marasigan, ti ibagbagan ni Hector nga agnagan iti Miguel. Anya? Iti sana nagpayag. Sinurot ni Miguel, ti lugar anang ipaknian kanyak dagiti grupo ni Hector. Ah, Nakitak ti kinasiglat ni Miguel iti rangag. Nagpartak ti tigtignay na. Kunak numataya kun iti daydi agundaway. Gapo iti panang ipaturong ni Hector iti palatog na kanya. kasta. Iti saan unay nga dayaw. Kalaat nga danang paltog iti iman Hector anak kaigkam iti paltog. Ay kat ni kaya Miguel. Ay, kabsat. Italay nga mapadas ko ti kastoy kapsat. Ngam pagyamanak meteng. Tanaam-amok ni Miguel iti biyag ko. Staff house tinagsar dengan ti kotse ni Mr. Fortes. Amok asaan adito iti balay na? Jerry Moore ang nagsindi ti sigarilyo. Ni Bong. Anya ti aramidan dito'y ni Bong. Nalabit nga iso ti agbambantay ti staff house. Nabayag met anag lamang day tao. Amo ko na sa di na ti pagpakpak niyan. Sa anak nagdadali ti oras. Rautak ti staff house. Ngayan itadag iti kabusor. Talaga nga insaganak ti amin. Ado abala tin tugot ko. Puntiryag ti pilit ti nakaparada ako tse. Tapno saan da basta makalibas. Kalpasan na. Isarunok apaltugan ni Bong ang nakatagdar iti abay tiri daw. Apay, ma'am. Kasla saan ka makaina? Rabi iuna yun. Ingkakat maturugan. Andiyak namin maawatan tirik na nana. Nagpiksa ti panagtibayo ti barukong ko. Anya, Itala ang makariknak manin iti kastoy. ang mga ano na bandog kalaang. Iso akas ta ti marikrik nam ita. Ay, mabit laang. Mangtimpla ak iti gatas mo. Iti kasta, marelax ka. Saan ni nana? Siyak tulatan ti mang templa iti inom magagatas. Ay, namaham, saan ka unay ngagpampanunot? Dakes, tinalabas sa panagpanunot. Kaya't ko ti maturog. Ora ikidam ko dagiti matak. Ngam siririing matiisit ko. Agduduma dagiti sumsumkan iti panunod ko, nana. Anya nga tanday ta. Panawan taklatan iti sanas, nana. Maturog kayon. Ma, amumatan ti ugali. Aging gajak makita ang nakaturog ka. Sa anak ang makaturog. Nana, Ay, narnakanon dagiti kakaduata. Nang runakin ni turo aman naturog. Nagpigsa ti urok na. Pagka
kalmaam ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka, anasay. Nakatlaw ni Bong iti aramidag. Kamkamatan dakdag iti buyot ni Mr. Fortes. Patugan ako! Palpaltugan akong dagiti awan agbayin. Mangkita iti mabalin ko apag lamangan. Ija banda. Ika gumakta try. Dito bang, nagaduda mang kamkamat-kamat. Ito iti sabtan nyo! Ituloy ko dataray. Mangbiro ka iti napintas sa paglamangan. Parbago na rin. Yung saan pa yan nagawid ni Miguel. Kapsat katalinaw. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Madantara ka na kapsat kabo. Kinakudula. Sa anak-anak puro ka nagpatnag. Urayit lakta na sumampot ni Miguel. Ay na, sapay la kuma. Tawan ti dakes ang napasamakan ko na itinapanan na lugar. Ay, nadatataulan dagiti asaw. Nalabit ani Miguel daytan. Ay, nariwat pa ilan namin. Iswadyak mailasing kay taong agturong dito'y balay mo. Kapsat kabo. Ay, kita man di tatawa. No asino ti agturong dito'y. Pakunakon kahit ni Miguel. Ay na, agyaman na nakasublin dito'y kalapaw. Kastagayam tinapasamak, baraw. We, tatakabo. Diyak man nagbaligaan ang patay iti leader da ni Mr. Fortes. Ngam adumat ka dagiti buyot na tinapasag. Nailasin da ka kaday, dagiti kabusor mo, Miguel. Saan, tata? Pulos ng awan nakailasing kanya. Sayang. Nibong ahitman ni Mr. Fortes. Nasiglat mat da tao. Diyak napuntaan. Anya? Ngam sana may sakyal daw, tatakabo. Amok matin dagiti lugar apapapananday dya, Mr. Fortes. Miguel, agmay sa kalaeng asumangsango ka dagiti kabusor mo. Isong aganad ka kumakanayon. Wen, tata. Talaga kas tatir aramida. Agan anada. Tapno agbaligi ak amang parmat kadagiti itta iti kagumong. Agyaman na iti dayta na ibagam, Mr. Fortes. Di ka madanagan. Takanayon latta ti panagan-annad ko. Bye. Sigun kini Mr. Fortes. Agmay sa laeng tinangraot kadakwada. Ngem ado tinapasag kadagiti buyot na. Nagtured matenday dya tao, no asino man day jay. Hector! Abay, Congressman! Umasidag ka kanyak. Napateg, tibagakan ka. Why, Congressman? Abay ka di, Congressman. Rumwar tayo kadagiti babarkada, may tamat lang. Sige, Congressman. Takayo pa lang ti kakadwa ka rumwar. Tabinilin ko dagiti tao. Abantayan da dagiti dadu mapay. A bodega. Dagiti kontrabando. Anya ter aramidam diti restaurant tanang. Imbagak maten asaan kayo nga agpakpakita pa'y dito yun. Nay na anak, napatag ti gagarakan ka. No anya man di ka. Ibagayon adagos. Tadyak kayat ti masinga. Ado ter aramidam. Agawit ka ni Jebalay. Kat makiwin naswaskan ka ni Mayor Carrion. Anya? Diyak kaya tamay sagmak kay ti mapasamak ariribaw. Anya ariribos ti sasawin niyo, tatang. Mayat itang hibiyag ko. Maaramid ko amin akayat ko itidan na ni Mayor Carrion. Ti bagbagam anam ay itidin na ni Mayor Carrion. Isunto ti mangted iti riribaw. Di kay maawatan, tatang. No kayat yu ti kwarta.
Itag ko adamos ka na kayo, tapumanaw kayang. Diyak ka sa pulag ta kwartam nila. Ti pa nagsublim iti balay ti ka sa pulag. At panawa mo ni Mayor Carrion. Ay, Panawa mo. Tanasapa pa. Nana Marcelino, simang putmat gaya man ni Nana Amalia. Sa dino ay tayan na. Adda iti silet. Sangsangpet na launay anagkapo iti ayan ti kabagyan. Sige Nana, kasaritak ni Nana Amalia iti silid na. Di mo pa'y lasingaan ni Amalia. Taama nga no nabadnog iti biyahe. Baybay ang pailaan. Napatag ngamin ti bagakan ko na Nana. Amok ang maawatan nak ni Nana Amalia. Ala, kasaritam nga rod no napatag ti ibaga. Nagbayag ti agora iti jeep apagluganan ng agawit iti balay da Nana Marcelina. Ada na pa na ni Dora. Isu adinak nakuyog ang naggatang kadag iti masapsapol iti pakanan. Ada ita. Ada sumungad a jeep. Para ako. Para! Di nagsinagdangan. Nalabit anak na iti pasahero. Tinasayangan. Umalis ang iti pagpwesto nga aguray iti jeep. Iti dayjay abanda ti paguray. Mas ka na maidibibor kung dagiti droga iti may saka dagiti parpiano mi. Maikawa, ngawan ni Jaime akadwa. No kastoy nga anta maidilibor a droga. Mata ako nito sa tratili. Iparparta ko ti paragmaneho. Ti preno ka! Babayan na katagtor iti patok tinangatong establishmento. Ni Altea. Diyak agsayang iti kanita. Maragsakan lakit din ni Don Braulio. No maalak ni Altea. Ibuelta ka dagos ti kotse. Itayak pa niya guro-ura iti jeep. Ngampasig anak no iti pasahero dagiti lumabas. Aldawan. Siguradong agur-ura yung Nana Marcelina kan Nana Rosalia. Altea! Pili. Di mo gamden ti agtaray. Ang mga nadagas ti aramidakan ka. Sumurot ka langan kasi tatalungod kanya ka. Sana ka sumurot. Ipatandak pili. Imbagat na di mo gamden ti tumaya. Umay ka na! Nasayat na nagulima kamatlag. Nabayagan na sapsapulan na ka ni Don Braulio aninong mo. Nudyak la pang panunutan ni Don Braulio. Sa Valentin ang iturungakan ka. Ayop ka, Pili. Talaga nga awan ti inaramid mo ana sayangat. Agyaman ka. Tadyak impungo dagiti imam. Agtugaw kalaktan, di mo kayat nga aramid at tada iti isip ko. Pinya. Asidagtan iti mansyon. Sigurado ang maragsakan ni Don Braulio makakita kan ka, Altea. Kotse ni Billy tinagsardang iti patong ti mansyon. Oh, apay ngay, nagsubli na ito tao. Kat naskan na maideliver na dagiti droga. Ala, bumabakan, Altea. Tara, Ni Altea tinlugan ni Billy. Sam. Juan, ni Altea ngagpaiso. Nasaya at nasapulan na ka ni Billy. Napayaga panawan na saan ka nakita. Kailiw kan iya. Diyak ka muna niya ti ibaga ka. Sana ka natalgad iti mansyon. At niya. No di nagpinilit da di abili. Sana kasi murot kan ko na. Iya. No, anya man dagiti nagpasulag. Pagkawanan na kon. Nakasagana nga agbalbaliw. Basta talinag ka dito'y mansyon.
Aramid ti amin. Tapno baliwa kon ang mamimpinsan tinagalas nga ugali. Kinapudno na iha. Si kalatan ti pampanunutek. Manipod naglibas kayo. Akadwam da Amalia ken Rosalia. Anya, Itilasod ti may satawan iha. Nagbalbaliw ako. Araramidag na ito tapno saan ka niya umadayo pa'y kanya. Ninong. Nagkarkararaga. Asapay la kumata makita ka manan. At napapgandag iti kararag ko. Kailiw ka unayan, iha. Di nakarakupan, Ninong. Ha? Ang asim. Iha. Kitaon dakdag iti babaunan diti mansyon. Kasla kayat tak ang makasarita. Kita matlatan ng iti babaw ng iha. Di mo ida ikaskaso. Tinasayaan. Mapantay jay komedor. Amok amabisin kan. Umay kan, iha. Pili. Pakitaan nyo latan iti kinaimpag ni Altea. Tapno sana na pumanaw dito mansyon. Aparikot tayo ta, boss. Aramidin mi tayo ta. Agam na. Si putam lata titunggal ka raw na. Nga sa pulag ni Altea. Kan napatagan kanyak. Boss, nagpayag ka na kisarsarita ni Altea ka dagiti babaw ng mansyon. Awanan pinaramidan dagiti babaw ng trabaho. Bayam latay dami. Kailiw da lakit din ni Altea. Ungahan, boss. Na-deliver kong dagiti droga. Kat imat kumatan ti kwarta apayat ti parokyan. Good. Wangayam. Kumusta matan dagiti koleksyon tayo iti sugaran? Amasakupan ni Mayor Carrion. Boss, ibaga ka na kayo ti pudno may panggap iti koleksyon tayo iti sugalan. Anya dito? Siguro ka dagiti para bantay tayo iti sugalan. Agkulkulik ta dagiti buyot ni Mayor Carrion iti protection money. Anya? Tayo tatindanon kanyak ti may sa para bantay tayo iti sugalan. Tiyoran bain na Mayor. Saan lang nga tayo nakalap ko nga impormasyon, boss? Anya pa'y? Sumagmamano lang ang droga ti mapaspas-track dagiti pusher tayo. Iti masakupan ni Mayor Carrion. Anda ka namang laplapod ka dagiti pusher tayo nga aglako iti droga. Anya? Boss, anya tiramidan tayo. Tapno pumigsa ti panaglako tayo iti droga iti masakupan ni Mayor Carrion. Ituloy ulat na tiyagla ko iti dayjay a lugar. Kahit no adala tamang lapad ka na tayo. Apuyon, tiyaramidin nyo. Di kaya't ko iha. Saan ka na pumanaw pa iti mansyon? Ulit-ulit at ngayon pagakan ka. Anapatag ka kanyak. Ninong. No anyaman nagitisan mo ang nagustuhan kanya kiti kalabers. Kabailag abaliwan dagiti mati nga ramid ko. Sana nga maumang nga ibalikas man day takan ka. Ninong Braulio. Bigbigak adakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ka. Gapo iti panang padakkel mo kanya. Nagnaudak iti mansyon. Di nak binaybayan. Yeah. Ngam panawon mat siguron, tapno ibagak amin dagiti pakaburbur tiyaak. Ano na ito? Daytoy kat bukod ko lang nga panagsirarak. Maipanggap ka dagiti sanikwa na panawan dagiti dadakkel ko. Ano? Nasingad agayom mo day di papak. Nadakamat mo pa idi kanyak a negosyante. Kan ado dagiti gagayom na. Pudno na ito? Tilaan kayat ka amaamuan. Sa dino nga taitan ti ayan dagiti sanikwa. Wano kinabak nang day di papa. Yeah. Ninong. Amom ka dino sa dino ti ayan dagiti sanikwa day di papak.
Ha? Kuha, diyan mo iha. Wan, diyan mo. Sigurado ka, Nino? Wan iha. Puno. Nasingad, gagayim ko dagiti nagandang ko. Diyan mo no ayan dagiti kinabagnan na. No kayat mo nga agtalina man ang dito'y mansyon. Tung palam ti kayat ko. Anya dayta, iha. Kayat ko apasyaran ti resort. Ngaw awagan da iti paraiso. Kwa, Apay, Nino? Kasla naglaat kay timbagakan ka. apay kumamata maglatag, iha. Kasano ang amwam ti paraiso? At ka din nangibagakan ka. Awan din ang ibaga kanyak, Nino. Nanggagkulaan kadagiti tao ang makaam mo iti paraiso. Sigon kadakwada, napintas kan naulimak iti dayjay ang lugar. Puno dayta, iha. No kasta nga rod. Amom dayjay ang lugar, Nino. Amok day dyan lugar. Gaputa. Kukwak day dyan paraiso. Anya? Wala. Di ka madalagan niya. Siya ka mismo. Di mangipasyarkan ka. Iti day dyan lugar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kaya't nang tayo pasyaran tindaan a hideout. Pili. Iswapili naman ang bagdag iti tao tayo ijay. Tasaan da nga iparparang dagiti armas na. Boss, kasano nga namuan ni Altea at hideout tayo? Di ka nagdamag pa, Billy. Tung palam na tanti magbagakan ka. Sige, boss. Iparang ko a caretaker dagiti agbambantay a buyot tayo ijay daan a hideout. Iswa dalusan nyo anay magtiunag, kan iti aglawlaw ti hideout. Boss, kasano iti usar ni Don Agosto Jahida? Sana bale, tanakalag ti seradora ti siled ni Don Agosto. Panagkunag, sana nakitaan pa ni Altea ti siled. Palagi po ti panagsubli ni Don Agosto di Espanya. Matuloy ka di, boss? Saan pa yan alpas ti transaksyon na dito Pilipinas? Nang runa iti binangon na laboratorio ti Cebu. Nagtalinaan iti ayan ni Mr. Chan ni Don Agosto. Gapo iti plano da abangunan a negosyo. Nabayag namin na jak nakikita dahi alakay, boss. Indon bigat. Umay dito yung mansyon na napatag ti pagsaritan. Makumigom lang ni Don Agosto. Gapo ka nagiti nagduduma a negosyo na. Isorti mo makikita pa eh. Boss, Ala, saan pa lang nga tayo ti pagsaritan tapil? Mapangkan, iti pangibabaw lang ka. Ay, Diyos ko. Grabe ay, ngamawan pa'y laang ni Altea, Marcelina. Ay, itay pa'y agsapa api manaw. Impakada na ang mapanlaang gumatang kadagiti masapsapol iti pakanan. Marcelina, rumwarak. Sa dino ti papanam, rabi iuna yun. Urayan tayo latan dito'y balay ni Altea. Tiyak nga ron makaid na. Iso nga inaksuknalan, ijay nagsapalan tidalan nga turong dito, uy. Sanan, ang mga nuada pa'y dakas ang mapasamakan ka itiruar. At tiyag nga agawid ni Altea. Saan ang maikat kanyak tiyang tanag? Ha? Nalapit ani Altea day tan agtuktok daw. Nana? Nana Rosalia? Turo?
iso nga agpayson, Marcelina. Siya kung timang ilukat itiri. Lukas ta. Nagkapo ka, ijay mansyon ni Don Braulio. Uwan na Rosalia. Nasaya at impakita kanyak ni Ninong Braulio. Imbaga na pa'y anawaya aklatang agdakiwas. Anya? Nakita nak ni Billy iti sentro ti ili. Agur unayak iti jeep. Nga pinilit na ka naglugan iti kotse. Diyos ko. Nabatik madagiti nagatang ko ang maaramat ko maiji pa kanan. Awanin tinaaramidak iti daydi akan ito. Kabayatan ti panagdalyas at mingagturong iji mansyon. Nagpampanunot ka na imbag. Ma'am Althea. Naskan nga agbalinak ang naturod ken kalmado. Tapno makapagpanunutak ana imbag. No kasangok ton ni Ninong Braulio. Kat maibagak ti kayat ko adamagan kan kuan. Kat, anya dagiti imbag-bagakan ka ni Don Braulio. Agbaliw ka nun amaming pinsan. Basta agsubliak magten iti mansyon. Ngam, amo ka pamarang lang dagiti imbagbaga na kanya. Ma'am, Amo ka sana ka napatagkan kuan. Lukas pangarigan tapod no dagiti ibagbaga na anapatagak kan kuan. Di na ko mapinagulbudan, iti damdamagak. anya nga men dagiti damdamagam ken kwa na, ma'am. Ti maipanggap ka dagiti sanikwa, dagiti darakal ko, nana. Anya? Nadamag mo ken kwa na dayta, ma'am. O nana. Saan lang nga dayta ti dinamag ko? No di kat ti may papan iti paraiso. Anya? Imbaga na kanyak ako kuha na ti paraiso. Kinapod no na. Ipasyar nak ijain ton bigat matlaang. Anya? Ang mga no. Amok ti pampanunutem nana. Ngam di nagpakadanagan. Amok kon ti rumbang nga aramida. No agpampamarang anasaya at kanyak ni Don Braulio. Kasta akmat kan kuha na. Aramidak mati amin. Tapno makaasidagak. Iti ayan dagiti sanikwa, dagiti dadakkel ko. Althea! Bili, natalusan men, di unog, pwede diyang lawlaw ti daan na daw. Sayat mo, Asta. Good. Oh, nga ba? Urayan tayo asumang pet na Don Braulio. Yan Althea. No, kunak man no sana niya pakita pa niya babae kan Don Braulio, Bili. Siya nakakita ka niya Althea iti kabangiba ngayon. Indatag ko ni Don Braulio. At napaya ka nagsasalita na. Ay, basta gaya. Gaya. Gaya ba? Well, amo tayo matakailiw launay ni Don Braulio ng Althea. Napaya ka sinapsakol tayo. At talaga may tiyak lawlaw. Bili! Ikaw ni Don Braulio di sumungad! Sa ganaan, Ubing. Amo yung tiaramida nyo. Apaman na makadanon da dito'y hideout. Pwede no ti ibagbaga ni Nana Rosalia. Nagpintas kan naglawa ti paraiso. Manipod dito'y nato ti lighthouse nga ayan ko. Makitak ti pakabuklan ti sanikwa. Dagiti dadakkel ko. Iha, itay ka pa dito ni Lighthouse. Mabakan, nakasaganan na iti impalutog amakmakan. Kaya't ko pa hindi agtalinad dito'y ninong. Sanak pa'y amabisin. Umuna kayo namangan. Iha, no saan ka matlang amangan? Saanak mo ito namangan? Anya, Sika tiga po ng apay anak paluto at iti ado amakan dito'y paraiso. ninong? Asino dagiti nagado alalaki iti aglawlaw ti paraiso? Oh, dagiti para bantay ko dito'y paraiso. May payat na kita tapno agtalos kay mang taripato kadagiti bulburan. Kasta ka di. Uwer niya. Oh, sana rupang nagpayat dito ni Althea. Apay na pauli mo kanino? Oh, Anda ka di pariko?
Awan niya. Adalang SIM card iti isip ko. Sapay lang umata, di mo ikan iti sapalya kay papanati panagulim ko. Presko ti angin. Apay nga ita lang ang makitak na iti alugar. Ang dagayam na kalumang dito'y a paraiso. Nino, naibagam kanyak a napatagakan ka? Saan ka din? Uwan, ibagak na itaya. No kasta nga rod. Kidawak ti panagtalinaod kon iti daytoy a paraiso. Artea, No kayat mo saan akon nga umadayupay. Agtalinaod akon dito'y paraiso. Aging ga iti kayat ko. anya. Kumusta nga tan ni Altea iti napanan na? Patsyag ang nakita na itanti mismo abalay dagiti nagpukawan adadakkel na. Marcelina, sa pila kumata maaramid ang naimbag ni Althea ipanggap ni. Naskan nga agtalag ka kinkuan na. Nalipatam ka din nga anak na di Doña Sabel ni Althea. No kasano ti kinasirib kan kinaturad ti ina na, kastamod ti anak na. Marcelina, Nakita ka ni Althea ti ugali day di Doña Sabel. Sapay la kumata makapanunot iti napintas awagas. Tapno mabawi na ti kinabak nang da. Kaya't ko tigmay-may sabi, pangasim ta di nakasitgan. Aging nga kadita, kastalap pati tratong kanya. Awan mati madi. Unod datas nga karamida ka. Nagalas ti babae ang suplada. Ay, Kaya't kulang ngay pasikin katibagin Althea. Nung singasabrak ti pakpakitan. No kay kasta? Napintas ka nga uri na kami so. no awan matlang ti ibagam kanya ka nasayaan. Pumanaw kalangan. Nga uri bagakten ka? Asan lang adito'y paraiso ti makita asan ikuan Don Braul. No kasarita na kitinasayaan, ibagakten ka ti kabarbaro. Ken naglawa a resort ni Don Braul. Anya? Adda pa'y sa bali a resort ni Nino? Gusto ka? Gaano lang nga naipatak ka? Agulay ka. Saan ta pa napasag iti tunggal na isa? Iso adyak ibagbaga. No sa dino, tidak ka kamaket arisan. Ibagam kanyak no sa dino, Billy? Oops! Ito na isa kondisyon. Kaya, Anya dayta kondisyon. pamumunti kaya to. Tinaya si Beg. Kaya nagbalin na ganyan to. Anya? Talaga abastos na ito at tao. Kita mo tulatan tiro pa kaya. Sa bagay, magustuhan kita ng mat-mat-mat mo kanya. Nagsimple lang ti kondisyon ko. At lunan na agayem mo. Kat di na kong sup-supladaan pa. Ditakan. Tawan na pa. Nagmayat akit kita des kung tibagi na kapag na. Pintas ka nung makapamauyong ka, Althea. Nung manungod kayo di kaya't ko napasanak. Ibagkan ka ti kinapudno ang kukuan. Dagiti dadakkel mo ti paraiso. Ken ti dagaan nagdapatan ti Nalawa Resort. Katukan ti kinabagbayad. Kadlawan ka kapoy tinaramid mo iti kanabas, Miguel. Naparmag mo dagiti daduma apoyot ni Congressman Marasigan. Ken kastamatan anatiliw dagiti daduma pay a kontrabando nga deti bodega na. Colonel, akikidlangan ti daga pagbatbatayan day ja Congressman Marasigan. Nawaya pa lang nga makapagdakiwas. Gapo ka dagiti buyot na. Miguel, inutem apokanan dagiti dakes aramot tinangato a kawayan. Babaan day tang aramidem. Inot mat amatumbati mismo apon. Colonel, Oray kasanot ti kinangato ti kawayan. Agdumog lata.
babaan tinapigsa nga angin amang dalapos kun kuana. Mamimpinsan amarsa. Colonel, aramidat ti amin. Tapno mabuwal ang mamimpinsan tinangato akawayan. Diya akong ipalubos nga danto pay agsaringit aramot. Ket agbalin tumanen anangato akawayan. Itan tinapintas aguntaway. Amang ripuog kadagiti kabusot. Miguel, naskanyag duduma klase ti motor ti ramatem nga baliw. Isungad din sa ganak nga ramatem. Colonel, Talo a klase ti motor ti adday ti karahe. No kayat mo met. At dapat tayo may sa kotse kaya balay. Napayagan na jak na usar tayo jay. dagiti langan motor ti aramatek, Colonel. Nalaklaka nga maneho, no adakan iti peligro. Sa bagay, husto ka, Miguel. Adayo pa... Ambus! Kartingan tayo damsag dito yung kotse, Miguel. Kartingan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Colonel, agduduma ang lugar ti pagtatawadan ti ranipak ti paltok. Well, Miguel, nakapwesto na yung bagdag iti kabosa. Nagsardeng damatlangan. Nalabit nga agpalpaliw da. Miguel, saan ta basta makapanaw dito eh? Iti 12 o'clock. Talo tinasipotak akabosor. Colonel, Iti mo 3 o'clock. Pangen akabosor ti adda dito. Miguel, cover me. Dua talaang amang para magkatakwata. Kukwak ti perimeter. Kukwak mo ti frontal target area. yes sir. Wait for my signal. Now! Ito iti para ka tayo! Nagpartak ni Colonel Maravilla ati Maray. Nabayag adyak nakita ti kinasiglat na itirangat. Oops! Pagpaltugan ka na. Nasken ang makaasidaga kadagiti kabuso. Kakador! Agsan na tayo! Saan tayo? Kabalan ng Miguel! Atong tinatayo! Kakador tayo! Yes, kay, napayan dito na to. Basit langit, tinabati ka na kami. Tumakaya ko. Hector! Di mong gandatan ti Maray. Pagtugak ka na gusto ka. Yes, kay, nakalimang. Aramatak ti imod ko agranada. Ipuruwak ko itinaglim na nanay. Sigurado ani Congressman Marasigan ti utak ti panakaambus mi. Ngamsan kami apaatiw kini Colonel Maravilla. Granada! Tumaraya ka dawas! Dandanyawan! Dayjay, timarayan ni Hector. Kandag iti kakadwana. Kamatik ito! Miguel! Are you alright? Yes, sir. Naglipas ang dagiti kabulsor. Bye-bye ang latan ni Dan Miguel. Sa labane, ato tinaparmag takadakwada. Sir, positive. Ni Congressman Marasigan ti utak ti panakaambusta. Anya? Tao ni Congressman Marasigan, Hector. Amamok na dya tao. Saan akong amas tao? No apay nga amuda ti ilalabas na ti dayta lugar. Sigod ni opisyal ti armada ni Congressman Marasigan. Iso nga muna tararamidan na. At dala ta impormante na iti unag kan iti huwarte armada puwersa. Hector, anya tinapasama kada kayo? Ayan dagiti daduma kakadwam, anang saneb kada Colonel Maravilla, kan iti dayjay a Miguel. Congressman, napay kami anang sanag kadakwada. Aniya? Pasensya kayo, Congressman. Awan tinara. Congressman, Nagadu kayo nga imbawon ko. Ngam napay kayo laeng. Sayang ti impormasyon ti parasim ko. Gapot a pasig kayo amanal. pasensya kayo, Congressman.
Anya pa si pasensya. Italain nga makangagak, iti panagkidaw iti dispenser. Ti may salang abuyot ko. Diyak akseptaran, ti panagkidaw mo iti pamakawan na manal. Pumanaw ka, sakbay nga asutek ti pantog ko, Hector. Anya tinapasamakin ka, Hector. Kaya mabibaw matan ti bibig mo. Inanugnak ni Congressman. Kapo itipad nakapahay tayo ng sanab kada Miguel. Yan tikadwa na soldado. Kasta ka de. Ano saan lang nga dakkel ti ibay bayad na kada tayo. Panahon tayong tigrupo na. Ano siya? Diyan kaya tanti pumanaw kini Congressman. Sana pare ko timakan kan kwarta. Anya launay ay at iadda bilag ti ni Miguel. Adi tayo basta maparmag. Mga no, ada superpower na. Luklukwan na kani ha? Epa. Anya superpower nga bagbagayo. Kaya tiyo, tada kayo ti pagipapasak iti pungtod ko ha? Relax. Relax ka kadilang, Hector. Rabrabakin na kalaan. Diyak kayo ti marabrabak. Ala, panawan dakpay lang. Jaski kayo. Nana Marcelina, siyak na tan di makabungag serbi kada kiti customer tayo. Ang tinana kayo kitin. Ay, baybay anak latakad eh, Turo. Kabaulak mo tiyar aramida. Iso adinak man pakadanagan. Unay kayon ayan nana. Nana Marcelina, kita nga hindi ko siya nagsardang iti saan unay nga adayo. Ha? Di ko ni Althea. Wala na. Pagturungan dito ni daring ko. Ni Ma'am Althea. Nana Marcelina? Tono? Nasaya at tadakan balasang ko. Nagluganan pa yan ti kotse, Ma'am. Uwan, Toro. Nabayagan na kagarahe di kotse kaya mansion. Ma'am Althea, kumusta nga itinagkap, Ma'am? Anya ti madamag. Toro, saan adito isang wanan ti ato atao ti pagdamagan iti kasta. Ha? Sorry po. Ala, namabisin ka, Althea. Mangisagana akon iti kanam. Siyaklatan ti makaam mo, Nana. Siyakon. Padase kakontaken ti upat a numero ti cellphone dayjay a Colonel Maravilla. Pacek nga iso ti protector dayjay a Miguel. Agalwad met kanyak dayjay a tao. Idi pay laeng nga dayo tiriknak kini Colonel Maravilla. Pinasaya. Kontake kon dagiti numero nga informo ko. Saan ang nakakonbok ti numero nga mo awag kanya? Nababalin. Tsak kahit asumbatan ti prank caller. Sumbatak latan ti mawawag. Hello? Sino detoy? Kumusta ka, Satanas? Anya? Congressman Marasigan. Nasaya at tanay po sa sanag, Colonel Maravilla. Anya ti masapul mo kanyak, Congressman. Ibagam ko maadagos. Tadyak kayat amasing nga ti trabaho. Kaya't kalaing ako mustahan, Colonel. Agtartarakin kagayam itikali. Amang sip-sip tayo. Kadagititarakin ko apiyag. Anya? Colonel, urayam piaramide ititarakin mo. Tikali anangatula unay tutayamta. At tantulatapan nakasilo na. Congressman, jak maawatan dagiti bagbagam. Menel kagaya, Colonel Maravilla. Nagsimple lang di bagbagakin ka. Awate man ay bag.
Tapno masaganaam, di posible. Ngaramidakan ka. Anya? Laglagi pa, Colonel Maravilla. Narasilang tibiyay. Tandaan dayta. Inidop ng di cellphone. Sa anak amabutang ka Congressman Marasigan. Ar-aramidat laang ti trabaho. Nakasagana ak itan nyaman niya ramidan kanyak ti chay a Congressman. Isupay ti daganas na amang hawag kanyak iti Satanas. Nakangato iti Red Alert, ti Departamento ti Anti-Illegal Drug Task Group, kontra kadagiti droga. Sigun pa iti nakasaritak a reliable source. At maidalyasat at droga iti pantalan, inton rabi. Ada nag-text. Ni Colonel Maravilla tinag-text kanyak. Ti plate number ti kotse alimabas. Ni nga ta Altea tinagmaneho iti kotse. Tinasayat. Pagantar kada gusto yung motorsikla ka. Kat surutik ti kotse ni Altea. Nagsarteng ti kotse ni Altea iti batog ti gate ti mansyon ni Don Braulio. Sino nga ta tinangramat iti kotse? Ni Altea, tinagmaneho. Anya ti kahit asawan na ito eh. Nagsublim ni Altea iti mansyon ni Don Braulio. Aday niyawat kan kwa na ti lalaki iti gate. Dayjay. Pimbanaw matlangan ni Altea. Surutek latta ti kotse na. Iti sa di naman apapanan. Kampay din. At dahil padagas ko ken ni Altea ijay mansyon. Iyawat ken kuano ni Amado ti file case. Araglaon iti peke a dokumento tinaga. Nakasta, umay ita dito'y hideout ni Altea, boss. Well, ket tanang di pa nagsasaw inton makasangpet ni Altea dito. Pulos, hindi mo naknakamatan ti hideout. Mawata. Uwan, boss. Imposible asaan abasaan ni Altea. Dagiti peke at dokumento. Amo ka tayo dyan itisapsapulin na ken ni Rosaria ijay mansyon. Ingagara-garamitan ti gastroy tapno mabasa na asya. Siya yakin kukwa iti paraiso. Boss, saan nga ta maglaw ni Altea? Peke, i-dokumento diba? Bill, kasla original na tan ti panagaramit. Batya ka din tumadlaw ni Altea ang napalsipika ti dokumento. Boss, Ala, urayan tan ni Altea. Isapin ko kay ti kotse dito igid ti kalsada. Kaya't ko akitaan ti linaon ti file case. Blangkong met akopon ban ti adda dito eh. Amangan no na iparabaw lang ti kopon ban. Ikatak. Dokumento ti daga. Katnagan ni Don Braulio ti nakasurat. Sigon iti mabasak dito eh. Residential area, pinakadapatan ti paraiso. Mariribo ka na. Apay ani Don Braulio ti akin kukuha iti daga. Saan kat?
Adagiti dadakkel ko. Palso nga ta, dagiti imbagbaga kanyak. Dana ng Marcelina. Una kon ket abinasa ni Altea ti peke a dokumento pinaga. Inyawat na itay kanyak ti file case. Kasano ti panakamon, boss? Nagapo iti senyal, Bill. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco a kopon ban ti imparabaw ko iti dokumento. Anya? Timeten mismo a dokumento ti nakaparabaw iti blanco a kopon ban. Kahit asawan na ita, nabasa ni Altea asya tiyakin kukwa iti paraiso. Boss, Sana rumbeng ang mga buwan ni Altea ti amin. Billy. Aging ka si Bibiaga. Ang talinaan. Ang kukwa. Ti kinabagnang. Ti pamilya na. Kanya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.